Egunon eta ongietorri guztiok. Karisumako bigarren urrats honetan, Kristoren piztuerari begira jartzen gara. Itxaropenean erromes garenok, aitarekin bat egitekin datorren antzaldatzea behar dugu. Gugan piztueraren indarra nagusitzen dela antzematen dakigun. Hasi dezagun ospakizuna Jainko santua abestuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, aitor ditzagun geure bekatuak misterio santu hauetan parte hartu ahal izateko. Erroki jauna, Cristo erroki, erroki jauna, erroki dakigula Jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zeure seme maiteari entzuteko esaten diguzu, emaiozu geure espirituari zeure hitzaren janaria, geure barne begiak argiturik zeure intza posez ikus dezagun. Zure seme Jesukristo gure Jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Regebizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre,
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jauna dut argi eta salbamen. Zuzena da jaunaren hitza, fidagarria hark egin duen guztia. Justizia eta zuzen bidea du maite, jaunaren maitasunaz dago lurra betea. Jauna arduratzen da begirune diotenez, haren maitasunean itxaroten dutenez, haiek eriotzatik libratzeko eta gozetean bizirik gordetzeko. San Paulo apostoluak Timoteari egindako bigarren kutunetik. Anaia maitea, jainkoaren indarraz fidaturik, eraman itzazu nekeak nirekin batean berri onaren alde. Hark salbatu gintuen eta dei egin zigun biziera santura. Ez gure egiteengatik, bere erabakiagatik baizik eta mende guztia baino lehen, Kristo Jesusengan eman zigun graziagatik. Grazia hau orain agertu da, Kristo Jesus gure salbatzailea munduan azaldu denean. Honek heriotza ezereztu du eta bizia eta ilezkortasuna argitu berri onaren bidez. Jaunak esana. Jauna zurekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte
a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con una sombra y una voz de la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Jauna que sana. Garizumearen bidean aurrera goaz, eta gaur urtero bezala Garizumako bigarrengo igande honetan antzaldatzearen evangelioa eskaintzen digu liturgiak. Eta gaur luzatzen digun mezua geure egunerokotasunerako balio digun mezua da. Jesus, Pedro, Santiago eta Juan hartzen ditu. 12 ditu inguruan, baino 3 hartzen ditu: Pedro, Santiago eta Juan. Eta beraiekin mendi altu batera igotzen da. Ez dira igotzen bertan gelditzeko, baizik eta grazia handi bat eman nahi die 3 apostolu hauei. Mendi altuan daudelarik, Jesus antzaldatzen da. Eta Moises eta Elias berarekin azaltzen die. Hau ikusi eta bizi eta gero, dena normaltasunera bueltatzen da. Antzaldatzearen momentua bukatu da. Honekin Jesusek erakusten digu, geure bizitzan ere badaudela momentu jakin batzuk, Jesus bera ematen zaigula. Argitasun handi bat aurkitzen ditugun momentu askok dira. Eta momentu horiek aurkitu ditzazkegu bai eukaristian, bai erretiro batean, bai otoitzean. Jaunaren argitasuna argi eta garbi adierazten da geure bizitzara. Eta momentu hori, antzaldatzearen momentua, apostoluentzako bezala, guri ere indarra, itxaropena eta maitasuna jasotzeko momentuak dira. Baina argi eduki behar dugu, ez dugula denok esperientzia hau edukiko. 12 ez zuten eduki, 3 beraren gertukoenak. Honek erakusten digu, ez dela esperientzia hau bai edo bai eman behar, baizik eta grazi bat dela batzuei ematen zaiena. Baina bai, mezu bat danoi luzatzen diguna aitu dugu gaurko evangelioan, eta esaten digu Jainko aitak entzun esaiozue. Gure helburua ez dadila izan emozioetan oinarritutako esperientzia espirituala, baizik eta bila dezagula geure eguna, geure egunerokotasuna begirada transformatzaile bat emango digun perspektiba. Eta hau,
bakarrik Jesukristoren gandik eman dezakegu. Beraren gandik ikusi dezagula geure errealitate osoa. Geure inguruko pertsonak, geure mundua eta gu geu. Jesukristoren perspektibatik, Jesukristoren begietatik. Hoy hemos escuchado la voz del Padre, que es poco común, 3 veces en todos los evangelios, y una es hoy, en la transfiguración. Nos dice, escuchadle, que sabemos que es un ejercicio que muchas veces nos cuesta, no solo con el prójimo, sino también con Dios, incluso también con nosotros mismos. Esta escucha siempre en nuestra vida de fe está compitiendo con esas experiencias transformadoras. Y la verdad que son 2 ámbitos muy diferentes. La base común de todo cristiano tiene que ser la escucha a la palabra de Dios. Tendemos a comprender nuestra relación con Dios en los siguientes parámetros. En los parámetros de experiencias fuera de lo normal. Fui a no sé dónde, sentí esto y me cambió. Vi no sé qué en este monte y transformó mi vida. Y es verdad que se pueden dar, Y somos testigos de muchos santos, incluso de San Pablo. Pero no es lo común y no es lo normal. En una relación humana y divina, que es la que tenemos nosotros con Dios, se ponen en juego los mismos organismos que en una relación de humanos. Cuando nos relacionamos con uno semejante a nosotros, lo que percibimos nos entran por los sentidos, especialmente por lo que vemos y especialmente por lo que escuchamos. Por eso Jesucristo, Dios Padre, nos dice a cada uno de nosotros, escuchadle. Podéis escuchadle. Otra cosa es que queráis, pero podéis, tenéis facultad para eso. Escuchadle a este Hijo mío que os he mandado. Nuestra escucha a Cristo hoy día se da en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la oración silenciosa, en la vida de cada día, en los demás, especialmente en los necesitados y en el propio hogar, es decir, en la propia vocación. En estos ámbitos Dios se nos puede dar. Es más, Dios se nos da. Dios nos habla. Pero no es un escuchar fuera extrínseco, sino que es un escuchar intrínseco, que se da dentro de cada uno de nosotros. Porque cuando escuchamos a Cristo, terminamos reflejando sin querer la luz de esa escucha. Y eso es la misión del cristiano, llevar esa luz, ser portadores de luz a aquellos ámbitos que solo vosotros podéis llegar, pero sabiendo que primeramente debemos de escucharle, que nuestra mecha ha de prender para ser luz para los demás, para ser sentido para el mundo. Pues hoy le pedimos al Señor que esta escucha que Dios Padre nos invita a hacerle a su Hijo sea una escucha sincera, profunda y transformadora. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten den
Sinisten dut Jainkoa Aita Guztidun zerulurren egilea, sinisten detaren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernutara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jainkoa Aita Guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Egi egun otoitz zenideok, geure egintzen epaile den aita errokitsuari, eta eskadezai egun entzun dezala, bere herriaren otoitza. Jainkoak eman diezaien bere zenidei, garizumako egun hauek egiazko penitentzi jarreraz bizitzea, eta barkamenaren sakramentua oparo ospatzeko prestatzea. Egigun otoitz. Por los que estamos reunidos en esta Eucaristía, para que sabiendo que estamos llamados a compartir la alegría del cielo, trabajemos permanentemente por una mayor felicidad y bienestar de todos los hombres y mujeres de la tierra. Roguemos al Señor. Onbidetik urrundu eta bekatuengatik hil direnen Jainkoaren semearen ahotsa garizumaldi honetan entzunik bizi daitezen. Egigun otoitz. Por los que viven la experiencia del dolor, para que no se dejen vencer por el desánimo, sino que la fuerza de la fe y la generosidad de los hermanos les haga sentirse cerca del Señor. Roguemos al Señor. Jainkoon eta leiala, bihotz zintzoz bilatzen zaituztenei zeure errukia agertzen diezu, entzun geure otoitzak eta suspertu gurutzearen misterioarekiko geure fedea. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan.
Egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, eskaintza honek garbi gaitzala geure pekatutik, eta santu egin ditzala zeure fedeunen gorputz arimak, Pasko jaia ospatzeko gai izan daitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, gura bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti erekorri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ikasleei bere eriotza aldez aurretik iragarri ondoren, bere dizdira agertu zien mendi santuan. Garbi jakin zezaten, legea eta profetek ere aitorli izanik, nekaldiaren bidez sartu behartzuela piztueran. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guzti zaundi horri etengabe kantatuz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau, nire, oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, zure burutzen abizueraz, munduaren salbatzaile zenana, salbagaitzazu, Jesus Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun, Telmo Lisbona, Marijo Ibarra eta Pradi Arebalo zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, pizturen ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur ere oroitzen ditugun Antxon, Agustina, Jose Mari, Maria, Azkuelleregi familian hildako zenideak, Miren, Arantxa, Mari Carmen, Patxi Xabier, Jose Mari eta familian hildako zenideak, Agirre Albizu familian hildako zenideak, Azpeitia Iparragirre familian hildako zenideak, Lisbona Txapartegi familian hildako zenideak, Fortuno eta Segurola Zubizarreta familian hildako zenideak. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeuro arpegeren argitan. Erruk izakizki guarren, gu guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean, gorezaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zure jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurgunutan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den, zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakega beti zorekin. Ema Josue pakea alkarri.
Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua. Erruki jauna, jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua. Emai guzu, bakea. Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean zartzen. Baina zazuiz bat eta zendatu.
Egin dezagun otoitz. Misterio intzagarri hauek hartu ditugunok, eskerrak ematen dizkizugu jauna, lur honetan gaudela ere, zeruko ondatzunen jabe egin gaituzulako. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Bedeinkatu jauna etengabe zeure fededunak, beti ereko bedeinkapenez. Eta egizu zeure seme bakarraren evangelioari atxikirik bizi daitezela, hark apostoluei erakutsi zien aintza, gogo biziz bilatu eta zoriontsu eskura dezaten. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Eta bedeinka zeitzatela jangoiko algoztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, gaur bereziki eskertu geure organistei eta batiz bat Maritere eta Mari Carmeni egun zail hauetan. Geure otoitza, geure maitasuna eta geure gertutasuna zuekin. Egun on bat izan dezazuela.